kabisa Burney kinkanzemo Bashir Humphries Burney ko avuga ati muto natasho reka turebe Citera iryamisha umuntu Bernardo Silva Messizinho iso nikigaruka poto iso uri mu machi wowe Ryan Sherki Golden Boy akazi gakomeye cyane kwitwa Messizinho kapitani Bernardo Silva Motaveiga do Carvalho garura umupira harandara ureka terminator awurekera Golden Boy ngo arangiza akazi yatangije kuri match ya Arsenal ariko Martin Dubravik amashiwe koraho potira tabara Dubravika abafana ba Arsenal match nirangira gutya Dubravika mu mukandira kanyenyeri Dubravika yanisherika muri kuri nkuba arashara pangurura awihamba umupira agenda ukubita poto iminota 5 yonyine amakipe yo matwereka kariseriye sinziri wesere ku rutinda ariko mukanya gato Burney ku ishot umuzamu arashya Sheriki nawe amakarahiye tayari attention reka turebe Eric Brotarandi nikigaruka depozamo sobyamo rwanyeganyeze ndavuga urusundura nuzakuzite nyinshi uzite inshundura zanyeganyeze zirimo amarira irandani Magic F. Yes! Gorazo! Terminator! Bamwita Erling Brot Harandinho! Bamwita Erling Brot Harandi goal! Bamwita Terminator! Hera muri build-up Pep Guardiola yagarutse mu bintu bye munyize ikipe zugarira nk'izitazi icyerekezo cy'igikombe pasi ituruka muri defense Mageya ya Yakaniye Israel hererekanya n'uwitwa Nico Reilly rambura long pass neza Mageya Ankomak controle n'igituza Belgian Flash bamwita Jeremy Dokubaful bamwise Belgian Flash kuko aranyaruka kurusha umurabyo areba neza Maria Beza areba abadefanseri maze atanga breaking line pass bebe true pass hani telefone witwa Erling Brot aramubwira tukeneye igitego cya 24 niba waratsinze defense nziza y'Abongereza ndavuga muri Premier League ukaryamisha William Saliba ukagaragura witwa Gabriel Magalhaes ukakambisha Christian Mosquera ugasingisa kananwa Piero Incapi ni gute Kaireo kimfube yanyu yakunanira ni gute baba defenseri bamanuye ekipe byakwanga rangiriza kuri Martin Dubravik Manu yirukanye Newcastle kajugunya ongera ibitego maze ukanga witwa Igor Thiago Mubicu na Manchester City Mubicu na Erling Brot Mubicu na Pep Guardiola nibisaba iminota 10 nibisaba double figures mu minota nukunywa yihuta kunda bebe Magic FM. Nyeganyeza inshundura za Burney ucinege imitima y'abafana ba Arsenal nyeganyeza inshundura za Burney imanure mu cyiciro cya kabiri
utere ibuye rimwe wica inyoni ebyiri, umanure Burney, umanure na Arsenal ku mwanya wa kabiri. N'ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri Erling Haaland na Braga umwanya wa mbere Manchester City ufata officially 70-70, amanota 70-70. Manchester City ifata umwanya wa mbere kuko ifite ibitego byinshi kurusha Arsenal. Yakaniye n'abafana ba Manchester City, Visca Citizens. Magic FM. Muntu itwara Pepe yari muri ibi bihe bye in seconda kugira ngo bagushoje utinyemo badokubongera assist ya gatanu ya doku muri season bafuru bro. muri Premier League washyiraho ibitego bibiri, uruhare rw'ibitego bigera muri 7 muri match 25. Niba ari ikintu Pepe agomba kwishimira Nepo, kongera kugira Haaland uri muri forume mu gusoza kwa champion atarigeze ava ku gikombe mu mibare. Uribuka ukwezi kwa mbere no kwa kabiri kwa Haaland yakabaye ari bibiri rwose. Ndi kuvuga Nepo, uribuka ukwezi kwa mbere no kwa kabiri kwa Haaland, ibaziyo Man City ba yaravuye kuri kuruse gikombe Bayern yateretsemo kuntu kwari kubi, nicyo nshaka kuvuga. Ariko niba ari ikintu cyo kwishimira no kugarura rutahizamu we muri forume yifuza kubamo umunsi ku munsi ataravuye muri kuruse y'igikombe cya champion. Kuko hari igihe Haaland bro yaragiye akwamira ku bitego numva byari 21 ahari abiryama abimaraho igihe kinini cyane. Ba Yogeje baratsinda, ba Joao Pedro baratsinda, ba Guardiola baramwegera, nta kintu batakoze bro. Ariko muri uku kwezi kwa kangahe, kwa kane bushiro kwa gatanu, igikombe imibare hasigaye gutsinda imikino gusa ukamenya ahazaza hawe. Haaland aje muri mucyo bita beast mode cyane, Terminator mode, Predator mode. Iminota 12 Manchester City 1 Burney 0 cyane, bayita Pep nta nubwo ashaka guseka live table. Pepe itaterekamo rwose icyo bita umwanya wa mbere. Ndakubwiye ngo Haaland ateye ibuye rimwe. Niba muri live table banganya ibitego ndetse n'amanota City kaza imbere, biravuga ko no mu gihe banganya ibitego